Učeničkom pozorišnom predstavom Nekad i sad otpočelo je svečano obeležavanje 55. rođendana bečmenske osnovne škole Dušan Vukasović Diogen. Na zanimljiv umetnički način đaci su publiku proveli kroz istoriju škole. Nekad smo imali škola sa pomoću krede i table, a danas imamo internet, danas imamo računar u svakoj učionici, internet u svakoj učionici televizor ili projektor, tako da imamo što se tiče IKT-a, tu pratimo digitalizaciju, tu smo šampioni u našoj opštini. Već smo dugo, znači od početka smo u projektu dnevnika, elektronskog dnevnika. I prethodnu školsku godinu obeležili su uspesi đaka i profesora. Mnogo smo bolje u van nastavnim aktivnostima, da su naše dramske sekcije postizale odlične rezultate i na opštini i na gradu. Naši đaci na takmičenjima postižu dobre rezultate, ali i dalje smo malo na završenom ispitu. Popravljamo se, ali još nekoliko koliko bi trebalo i koliko želimo. Svečanoj priredbi povodom dana škole prisustvovali su predsednik opštine Surčin, kao i predsednik Surčinske skupštine. Još ove godine Dan škole Dušan Vukasović Diogen se proslavlja u Petrovčiću, u Domu kulture, a nadamo se sledeće godine to će biti u našoj fiskulturnoj sali u okviru škole u Bečmenu. Kao bivši đak ove škole mogu da kažem da mi je puno srce kad dođem među ovu decu koja su sada deca mojih drugova i drugarica s kojim smo odrastali i da se kontinuitet školovanja u školi Dušan Vukasović Diogen nastavlja sa povećanim objemom. Svake godine ima nas sve više i više. U klupama osnovne škole Dušan Vukasović Diogen i njenom izdvojenom odeljenju u Petrovčiću trenutno sedi 435 učenika.